Amamkela eka nongonoko wa namuntlha wa Ngula Vutivi laha madyambu ya namuntlha hi langutisaka ku tsarisa ka swimawusa tiko hinkwaro. Milangutise Ngula Vutivi vito ndzi Nsukurulani Baloyi. Xana swi ta koteka ku ri van'wa swimawusa va tsarisa mabindzu ya vona ku nga se hela 21 wa masiku ke? President Cyril Ramaphosa u humese xileriso xexo endzhaka mafu ya ku tlula 20 wa vana lava hehliwaka leswaku va dye swakudya swa chefu kusuka eka swimawusa. Timhangu leti ta ya emahlweni laha rifu ra un'wana ra ku humelelaka eDiepkloof. Ku hi pfuna ku yisa nhlokomhaka ya hina emahlweni hi na nyiko nkuna kusuka eka Ndzawulo ya Rihanyo na mutivi wa tipolitiki Magic Nkwashu. Hi amukerile eka Ngula Vutivi tatana nkuna na tatana Magic Nkwashu. Inkomo na ku perisana le ka vayingiseri. Enge ni sungula hi n'wina tatana Nyiko, swi tikomba onge xiphiqo lexi a xi lo ku fikeni emakumu vhiki leri ku vile ni n'wana loyi a hundzeke emisaveni eDiepkloof. A mi voni ku nga va ku ri ku tsandzeka ka n'wina tanihi ndzawulo ku va hi tikuma hi ri ka xiphiqo lexi nga ka xona? Inkomo na le ka vahlaleri va program leyi i swilo leswi hi vonaka ku swi le ku karhateni ngopfu hi rila na lava nga lahlekeriwa hi le ka tlhelo ra hina hi le ku ringeteni matimba hinkwawo ku va hi endla ku swi herisiwa kumbe kuma ndlela yo swi kumeka swi nga karhati because eka matlhelo yo tala swi le ku karhateni vanhu va kumeka va ha ri exikarhi ka makhombo lawa. Tanihi ndzawulo a mi voni leswaku mo va ku tsandzekeni ku va hi tikuma hi ri eka xiyimo lexi nga ka xona? Tanihi ndzawulo ni huma eka ndzawulo ya swa timali na swa ikhonomi. Hi hlangane na va ndzawulo ya rihanyo, hi hlangana na va tindzawulo ta va masipala, hi tlhela hi hlangana na va tindzawulo ta maphoyisa. So lexi president a nga xi endla va endle timhaka to ku hlangana hi ku hambanahambana ka vutokoti bya vanhu ku va va pfuna. Swi telenyana leswi swi nga le ku karhateni, ku karhata timhaka ta ku na yona chefu, ku na timhaka ta ku mabindzu yo tala ma tsarisiwanga, ku na karhata timhaka ta ku xavisiwa swilo leswi nkarhi wun'wanyana swi nga onhaka. So hi le ku lweni hi matimba hi matlhelo yo hambanahambana eka mfumo ku va hi lulamisa swilo leswi swi nga le ku tikeni ka nkarhi wa sweswi. Timhangu leti i khale ti ri eku humeleleni, hikokwalaho ka yini mi vona swi fanerile ku sungula ku teka magoza sweswi endzhaku ka loko vana va hundzile emisaveni va ku hlayanyana? Tanihi loko president a lerisile a humese marito yo vula ku mfumo wu fanele wu teka magoza yo endla ku swa herisiwa swilo leswi. So yi ve timhaka ta ku hi famba hansi ka xileriso xa president. So lero swi endle timhaka ta ku kusukela eka masipala, ti-provincial government na hina va le ka national hi tikuma hi tshinelela hi vona ku hi nga lulamisisa ku yini swilo leswi karhataka. Ku fikela sweswi yini leswi mi nga swi endla leswaku mi kota ku lulamisa xiphiqo lexi? Swi hlayelenyana leswi nga endleka. Ku na timhaka to famba ku kambisisiwa swimawusa, ku kambisisiwa mavhengele, ku na tona timhaka to tsarisa ku vanhu va rejistara mabindzu ya vona, ku na timhaka to vanhu va kota ku va reporta loko ku ri ku va vona swilo swi nga fambi kahle. Ku na nomboro leyi nga humesa hi president ya National Consumer Commission leyi vanhu va faneleke va reporta loko va vona swin'wana swi nga fambi kahle, na le ka timhaka to reporta emaphoyiseni kumbe ka ndzawulo ya rihanyo. Tatana Nkwashu, mi vona onge ndlela ya mfumo ku tsarisa swimawusa leswiwa yi nga pfuna eka xiphiqo lexi?
ni nga ku mfumo wa hina wu reactionary lero hi ta va hi fike njhani ka xiyimo lexi hi tikumaka hi ri ka xona hi ku ekusunguleni swilo swi loko onhakeni hi ta languta ku vanhu lava va hehliwaka ka swimawusa sweswo va suka ka matiko ya le handle mindzilakano ya hina a yi tshamisekangi hi languta lava va taku hi swihahampfhuka hi va vonile van'wana va nghena hi tithanele loko a za tikuma a nghene laha tikweni i tikuma a nghenile tikweni a mikisana ni vaakatiko van'wana va ta hi swikepe van'wana va ta hi timovha kumbe tibazi so mindzilekano ya hina yi le ku oloveni ku va yi olovela vanhu ku va ta hi tindlela to hambana ku nga ri vanhu ntsena kambe ni swakudya swa koho hi ku hi vonile ka tihaba to fana ni le Durban lani ku nga kumiwa swakudya leswi swi nga riki enawini hi sweswo leswo hi nga swi vona ntsena i swingani leswi swi nga nghenelela etikweni hi va vonile va swimawusa sweswo loko va vona mfumo wu sungula ku nghenelela va karhi va hisa swakudya leswi lomu enhoveni i swakudya leswi a swi ta ya eka vana lero i swilo leswi ni nga vulaka ku mfumo wu le ku tsandzekeni president xileriso lexi va nga xi nyiketa xa ku within 21 days ku fanele ku va ku tsarisiwe swimawusa ni ku va ka hehe va tekeriwe njhani kusukela ku sunguleni hi ku a va fambisa kahle mavhengele a vo lava ku empfuneto ntsena ka mfumo ku va va tirha ku fana na vona lava va humaka handle. Mi vona onge eka 21 days leyi va faneleke ku tsarisa swi ta pfuna ke? A swi nge pfuni hi ku tanihileswi vulaka va le ku tikeriweni vo tala mali leyi lavekaka ku tsarisa ni swilaveko leswi swi lavekaka vanhu vo tala va tsarisa swimawusa va tirhisa swimawusa ku nga tiyindlo ta vona va byeriwa ku sweswo leswi van'wana va fanele va kuma ti-container so swilaveko swa ku va munhu a tsarisa hi nawu through CIPC na timasipala i swilo leswi swi nga le ku tikeleni ka vaakatiko hi swona leswi hi vonaku vo tala se va ti tekele nawu emavokweni hi swi vonile la Orlando va sungula ku ti tekele nawu mavokweni leswi swi nga tshamisekangiki lero mfumo i nge wu endla ku antswa ku va wu olovisela vaakatiko. I yini leswi endla ku vaaki va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona? I mhaka ku va vona ku mfumo wu le ku tsandzekeni lero sweswo leswi ni nga kombisa ku va reactionary va nyiketa enawu wolowo va karhi va vona ku vanhu va he va tikeriwa hi nga vula ku ku za vanhu va ti sungulela swimawusa leswi i mhaka ndlala ndlala leyi vangiwaka hi ku pfumaleka ka mintirho loko hi nga twa na statistician general va kombisa ku vanhu va he mintirho yi le ku pfumaleni mfumo a wu le ku pfuneteni ku va ku creatiwa mintirho ni mhaka ya ku va pfuneta ku va mabindzu lamakulu va pfuneta mabindzu lamatsongo a va le ku swi endleni sweswo leswi ku vekiwe 500 million ya tirhisiwa njhani yi ta fikekelela ka vamani ni vukungundzwani byi nga va koho ka mali leyi swi nga endleka yi nga fikeleli le ka vanhu lava yi nga endleriwa voho ku va va kota ku va va tsarisa mabindzu ya voho hi ximfumo leswi mfumo wu lavisaka hi swona ene swi nga endleka ku ni xiphiqo lexi xi nga koho a hi swimawusa leswi so va fanele va tirhisa vulavisisi bya voho ku va kuma xivangelo xa ntungu lowu hi nga na wona. Mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni endzhaku ka mavhengele. Tlhela hi mamukelana kambe eka Ngula ya Vutivi laha madyambe namuntlha hi langutisaka pfhumba ra ku tsarisa swimawusa tiko hinkwaro. Tatana Nkuna, mi vona onge swi ta pfuna ku lawula swimawusa leswi handle ku lawula swakudya laha swi endliwaka kona kumbe laha swi taka swi humaka hi kona? Ka nkarhi wa sweswi loko hi langutile laha hi nga famba hi fika kona hi mpfhuka president
teka xiboho xo a ku tsarisiwe swimawusa. Hina ku vona onge swi ta pfuna, hi ta tiva swimawusa eka matlhelo hinkwawo ya tiko la swi nga koho, hi tlhela hi tiva vini va swona, hi tlhela hi tiva na timhaka ta matirhelo ya swona. So hi le ku ringeteni, mfumo wu le ku ringeteni matimba hinkwawo na hi tindlela hinkwato ku va wu endla ku swimawusa swi ta tlhela swi kuma vakamberi ti-health inspectors lava nkarhi na nkarhi va nga ta va kambela leswi va nga na swona va swi xavisaka, va tlhela va endla timhaka to hi languta hala tlhelo ku matirhelo na leswi va swi xavisaka hi leswi swi nga tsarisiwa swi amukelekaka ku va swi xaviseriwa vanhu. Loko mi ri ku vulavuleni ni kombela mi basisa, ma swi tiva tanihi mfumo leswaku swakudya leswi swi va swi ta swi kha swi huma hi kwihi? Swo tala swa swona ha swi tiva, kambe i maendlelo man'wanyani ya vaxavisi ya va ya ri lama ya hi kanganyisaka. So hi leswi hi encourage-aka vanhu ku a va report maphoyiseni loko ku ri ku na swin'wana va nga swi twisiseki, kumbe va report ka yona National Consumer Commission yi va timhaka to va tiva ku ku nga ya kambiwa loko ku ri ku swin'wana a hi swona leswi swi nga swakudya swo toloveleka. A mi voni ku ri xiphiqo lexi xikulukumba hi nga na xona i ku va n'wina tanihi mindzawulo kumbe mfumo a mi swi tivi swakudya leswaku swi huma kwini hinkwaswo? Yi nga va yi ri kona na yona yeleyo, kambe lexi karhataka i ku lava va xavisaka lava swi kumaka koho va pfumeleriwa ku xava kun'wana na kun'wanyana, so a hi ndhawu yin'we leyi va faneleke va xavaka yona. Kambe leswi xi fanekeleke xi va xi ri koho i ku va xava swakudya leswi swi nga tsarisiwa, swi nga registered, swi nga na labeling ya kahle, tanihiloko president a hlamuserile ku loko vanhu va xava a va chekiswa fana na ti-barcode, va cheka labeling ya koho, va cheka na mavito ya ku i swakudya leswi swi tivekaka. So nkarhi wun'wanyana u kumeka ku na swin'wanyana va swi endlaka leswi tivekaka ngopfu hi vito ra fake. So u kumeka ku swi tikomba swi fana na leswi swi nga swa so kambe sweswinyana hi nga teka goza ro swimawusa swi ta hamba swi kamberiwa hi no tshemba lero lava va kamberi ti-health inspectors va ta kota ku kuma loko ku tshika ku va na swin'wana so a hi swona leswi swi nga kahle. Tatana Khwachu, swakudya leswi swi xavisiwaka leswi va swi vulaka swin'wana swa swona swi hava ti-barcode, leswi tin'wana swa ti-barcode swi nga na tona a swi le nawini, mi nga ku yini hi mhaka yaleyo? I mean hi rini hi nga vona van'wana va endla sausage yi mixiweni leswi swi vitaniwaku ku i swakudya swa timbyana, lero i swilo leswi swi fidiwaku vanhu va hi swin'wana leswi swi chavisaku. Loko hi vona swo tala ka social media maendlelo ya toho ti-cold drink, ni nga vula ku eswibedhlele leswi swa tala mavabyi lawa ya nga tala lomu swibedhlele, hi swin'wana leswi vanhu va nga le ku dyeni. Mi vulavule hi ku lova ka vana, ti-knickknacks kumbe ti-chips teteleto laha ti nga endliwa kona swi fanele swi tiveka ku ti vuya kwini, ti te njhani. Va kombisile ministara wa rihanyo Motsoaledi ku se va komile ku xiphiqo xa koho hi xini. Ku vuriwa ku chefu leyi yi faneleke yi tirhisiwa ka agriculture, leyi minister Steenhuisen va nga kombisa ku se ku fanele ku controliwa, a ku nga ri na control ka makumelo ya ti-poison teteleto ti faneleke ti tirhisiwa eka ku va ti dlaya switsongwatsongwana eka mihandzu leyi hi dyaku ya. Lero mfumo wu le ku tsandzekeni ku va wu tirha entirho wa wona. Ni nga vula ku ti-inspector teteleto va ti kombisaka a va na yona capacity ya ku va ta fikelela ku va lavisisa swilo swo fana ni sweswo leswi. Hi vula sweswo leswi ku hi le ka xiyimo lexi hikuva va tsandzekile ku va kuma swilo swo fana ni sweswo leswi. Tatana Nkuna, va ri mi hava capacity ya ku kota ku khoma kumbe ku controla leswi nga ku humeleleni la tikweni, mi ri yini sweswo? Tanihiloko ni vurile hi le ku ringeteni, hi katsaniwe hi huma ka tindzawulo to hambanahambana
capacity yona yi kona a yi kona kahle kambe ku nghenelele masocha ku nghenelele tindzawulo to hambanahambana vona va ndzawulo ya rihanyo hina va ndzawulo ya swa ikhonomi wona maphoyisa so hi hleketa ku hi tinomboro leti hi nga na tona sweswinyana hi ta kota ku fika kun'wanyani hi na ku tshemba ku nkarhi loko karhi wu ya hi ta va hi kota ku va hi endla swo talanyana leswi swi nga ta kota ku hirisa ti-problem leti hi nga na tona tanihi tiko. Mi vulavula hi ku ya ka nkarhi kambe ku vekiwe 21 days ya ku swi rejistariwa 21 days leyiwa i yini ku cinca loko ku nga ta va kona eka swimawusa leswi? So eka 21 days leyi nga vula hi president yi helaka hi ti 16 ta December ximawusa xin'wana na xin'wanyana xi fanele xi va xi tsarisiwile so ehenhla ka timhaka to tsarisa ku na mhaka yo swimawusa leswi fanele swi tirha swi famba hi milawu yo hi ku hambanahambana ka yo ya mabindzu so a hi fanele hi yimela 21 days ku va hi endla swilo kahle ku sukela ka sweswinyana ximawusa xin'wana na xin'wana loko vo tshika va fikile va xi endzela va kambiri ti-inspectors letiwa va kuma ku swilo swi tshamisekanga va na xo xipfumelelwana xo va nga xi pfala xi kumeka xi nga ha ri ku tirheni so lexi vahlaleri va nongonoko leyi va fanekele va xi tiva i timhaka to loko ku ri ku na swin'wana swi tshamisekanga loko vo tshika ti-inspector ti fikile a va swi tivi ku va nga va na problem yikulu yo xi pfariwa so hi issue leswi hi swi vulaka prohibition notice so lexi xi nga koho i timhaka to a va endli mabindzu ya vona va fambisa hi nawu va ma tsarisa so ku tsarisa ku va timhaka tetiya ta ku after 21 days leyiwa loko yi herile loko u kumeka u nga tsarisanga and then xi ta pfariwa u nga nyikiwanga nkarhi wun'wanyana. Mi nga fambeli kule hi yisa emahlweni nongonoko endzhaku ka mavhengele. Ithlela imamukela nakambe eka Ngula ya Vutivi. Tatana Nkhwashu, mi vona onge mfumo a wu fanele wu endleni ku antswisa xiyimo lexi hi nga eka xona? Ni vula ku sweswo leswi va taku na swo i ku va la ku tikisela vanhu va tiko lava va ringeta ku tihanyisa munhu loyi a ti xaviselaku swifaki etlhelo ka pato loyi a toloveleke ku i khe swifaki ensimini ya yehe a chele ndichini a ya yime tlhelo ka pato a xavisa i laveka ku va a va ni ku va a registere ekhampani na hi ku i khale hi hanyisa sweswo tanihi vaakatiko lexi mfumo wu fanele ku endla sure ene ngopfungopfu sweswo leswi hi yaka makhisimusi ni nga twa na masiyapata va ku BMA va le ku languteni le ka ti-border gate va fanele va lunghise mhaka ya ti-border gate ku kahlekahle ku laveka some kind of a reset sweswo leswi va nge vanhu a va registare vaakatiko va ri vanhu lava va ranaku ti-business a va ha va lavi lero lava va faneleke va tisiwa a ku ve lava va nga registariwa properly ene swilo swi fambisiwa mara va nga tikiseli vaakatiko hi ku loko mi languta process ya CIPC na leyi va yi vulaka ku timasipala ti ta registara i swilo leswi swi nga ta tisa red tape leswi swi nga ta tikisela vaakatiko a va langute tindlela tin'wana leti ti nga ta olovisela vanhu extension va yi komberile vaakatiko vo tala va vurile ku 3 months yi ta va pfuna kumbexana ku va kota ku va fikelela swilaveko leswi mfumo wu
vulaka so extension hi xin'wana lexi xi nga pfunaka ku fikeleriwa ka leswi mfumo wu lavaka ku va wu regulator emaxaviselo ya swilo la tikweni kambe a va fanele va subsidize ni maregistarelo kumbe ka yo 500 million leyi va yi vulaka a va pfunete vanhu ku va nga hakeli mali yintsongo hikuva va ngo endla profit yo nyawula ni sweswo leswi swilo swi nga xiswona. Tatana Nkhwashu ku nga va ntiyiso ku fika kwini eka swihehlo leswi swa ku mabindzu lamakulu ya na xandla ku ringeta ku wisa swimawusa leswaku vona va kota ku nghena? Swi nga endleka hi swi twile ku mabindzu lamakulu se va sungula ku lave ku va ni tispaza elokixini mi tsundzuka ku timolo ti tele ene to tala se ingaku ti ta va ti-white elephant leswi swi ze swi nga vuriwa ku tishopo to tala ti pfariwile ngopfungopfu endzhaku ka COVID so swi nga endleka ku ri ni xikongomelo hi mabindzu lamakulu ku va nghenelela emakaya ni le malokixini hi ku mi tsundzuka ku ni le ka ti-rural area na koho mintlhontlho leyi yi ta va yi ri koho so a hi leswi munhu a nga swi bakanyaka ku swi nga va swi ri a possibility ku swi twile ku swimawusa swin'wana leswikulu va kombisile ku va nga va na toho tispaza ta mabindzu ya vona lamakulu leti ti nga nghenelelaka emakaya ni le malokixini. Tatana Nkuna ka mindyangu leyi nga lahlekeriwa hi vana va fanele va kuma vululami kwihi i mani loyi a fanelaka ku rixiwa nandzu kumbe loyi a fanelaka a chajiwa eka timhangu ta so? Eka nkarhi wa sweswi ka ha ri na vulavisisi ni no tshemba ku loko vulavisisi lebyi byi herile hi ta kota ku tiva ku timhaka leti ya na tona mahlweni hi ndlela yini hikuva sweswinyana loko ho hehla hi nga se kuma vulavisisi byo hetiseka swi nga tikuma hi nga kuma hi hehla vanhu lava va nga riki vona so ni no tshemba ku once ku va na vulavisisi ku hela ka vulavisisi hi ta kota ku tiva ku ya yisa ku yini mahlweni na yona. Xana ku ta endleka yini eka lava nga ta tsandzeka ku tsarisa eka 21 days leyi nga vuriwa hi president? Tanihi loko ni vurile lava va nga ta va tsandzeka ku tsarisa va ta va na ti-problem to mabindzu ya vona ma nga ha pfumeleriwi ku va ma tirha so hi encourage van'wamabindzu hinkwavo va swimawusa na lava switolo leswitsongo ku a va tsarisi mavhengele ya vona va endla timhaka to ma landzelela timhaka to o tirha hi nawu swilaveko swa kona swi tikomba swi tika mara a hi leswi swi tikaka loko vo ya a tihofisini ta masipala loko vo vutisa ka tihofisi ta mabindzu va ta va hlamusela swilaveko swa kona 21 days leyi hi langute hi vona ongi hi swilo leswi swi nga ta koteka. Ku na lava va ngo 21 days leyi a yi lehangi ku fana na leswi va nga swi vula Tatana Nkhwashu ku ri van'wana va kombela na extension miri yini hi sweswo? Ka nkarhi wa sweswinyana ha yime hi rito leri nga huma ka president ku ta tirha yo 21 days loko yi herile kumbe president i ta va na rito rin'wanyana mara eka nkarhi wa sweswinyana hi ri va nga yimeli hela a va tsutsumeli ka tiofisi ta masipala va tsutsumela ka tiofisi ta le kusuhi ta swa mabindzu va ya va tsarisa ku va tikuma va nga ri ka tlhelo ra ximatsi. I khensile Tatana Nkuna na n'wina Tatana Nkhwashu ku vambile na hina hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.